Good morning! Welcome back to Babyrose Wari, Mayambu Khurumjari. Ngasi ay Juhu Beach talae ay yoga practice tawbagi. Juhu Beach se kano ay di yung gayam na naknay aduna ay marag ta sida practice tawbalai kay the city dagi hoglak na bagi damak katang peaceful oy na bay damak ta ay marag ta sida samudra ga connect tawmingan sida ithanda laaga ay yoga practice taway marag. Aduga mi mayam se workout tawba andum lai. Juhu se maming yam chatpa mafam amani ko. Ado Juhu se yamna famous oy film star mayam su lay. Juhu Beach ki matangda khwaidagi maru ori se fisherman gi colony se hujik dum lay yamna phazai ubada. Adubu hujikti city se develop tawpe matungina building mayam sagalaga aduga koli thaina yum su dum layri. Ado Juhu sida hujik moigi adum culture keka thaina dei tarakpa fishing chatpa Juhu da adum hujik sudum tawri. Ai Juhu da piingai da adum lai sanaba ado hujikti chawar matungda ai yoga practice tawbo oina lai. Ngasi aina practice tawba lai se kaino haibada Surya Namaskar aduga aina mayamda su share tawjarakke ado mayamna follow up tawbiyo. Let's get started. Normally Surya Namaskar se round 6 rounds natraga 12 rounds practice tawjay. Ado ahambagi round anidi ay tapna tawgani kaino da mayamna follow tawnaba aduga Surya Namaskar da khwaidagi maru oise kaino haibada breathing shor honba. Breathing adui matungda body posture adagi adui matungda steps to 12 steps trying toile Surya Namaskar da adugi step mayam do khangba darka tai. Adugi step tuga sequence tuga kaino tawdeba breathing pattern tuga follow tawdaba. Surya Namaskar se sun salutation haina su khangnai English da. Ado sun salutation se khwaidagi ahambada hogadaba. Akoigi asanas mayam hodringai da ma se warm up oina haina khangnai ko. Magi kanaba se yamna laikhre. Adubu aina matek oina haizabada ngasagi spine aduga limbs ko flexibility yamna porakani si se toina practice tawragadi aduga ichin nauna isado mayam stiff oirasu kemta kaide kemta wabigano adum practice tawbiyo regular oina ahamba round taruk ngamdragasu trying to ngamdragasu round ani ahum nahana horaga steps to hana khangbiraga aduga tapna breathing dudi kona lakpa yai ko ai ngasai su haijagre. Surya Namaskar mayamgi benefits mayam se khwaidagi ahambada yamna kanai se khoigi yang yam thuna kangali nungti jaigi minute kuntra mo khona practice taragati 416 calories burn tawiko ado adiga skin glowing agi mathangda chak chaba khotpada isa chak tumdaba andagi kano digest tawdaba mayam dusu adusu loi phanli ko khoi nupi ama oibagi isa sengdaba matamda puknaba khotpa mayam leidana adui mayam dusu loi namak phahalle sugar level down to halli ko Surya Namaskar si su yamna anxiety phanbane body detox am to halli detox habti khoi ahingje phamungda all laibanina yam wai ando si sanaragadi tumbasu yarani mayam hauji akhoi Surya Namaskar among haurasi. Surya Namaskar hauramdai da chumna lepiyo khong anido samjanaraga sorsang na honjalaga hondokpiraga sorsang na hondokpiro khut anido thabak mayaida prayer position da lakpiro or namaste position. Sorsang na honjalaga stretch tawbiro over the head. Kutto sana tingtokpiraga arch back. Sorsang na hondokpiro
aduga bend forward. Khutto leibak makhada thengbiyo. Khongi nakanda aduga khusha mayamdo chap manana line amda lehenbiyo. Khu tingba ngamdrasu khu konbiyo ahambada kem kaide aduga khusha mayamdo matonduna leibakta thengbiyo. Shor sang na honjalaga yet ki khongdo stretch tokthokpiro maningda as far as possible. Yet ki khudo floor da thengbiyo. Ado koktuna mathakta yengkhatpiyo ko. Aduga shor thingaga push up position da lakpiro. Both the legs back. Isa pumnamakto chap manana line amada leibigadaba. From head to heels. Chap manana koktaina khongyabao. Shor hondo oga. Drop the knees down. Floor. Tabak to makada puthabiro o. Aduga shor sang na honjalaga slide the body forward. Arch up and back. Khonga hips kado leibak makhada tum thengbini ko. Shor sang na hondokpiraga inverted V position da lakpiro. Aduga shor sang na honjalaga muk ngasai yet ki khongdo muk thangjanbiro. Khut anigi karakta. Fingers and toes in line. Oyi khuduna leibakta thengani. Head up. Aduga shor sang na hondoga oyi khongdo mamangda pukhatla ani. Yet ki khongi nakanda. Aduga shor sang na muk honjalaga stretch up. Bring the arms straight up over the head and arch back. And namaste. Exhale. Aduga shor sang na hondoga Hozik yet ki loire oyi muktawarsi ko. Inhale. Exhale. Namaste. Inhale. Stretch the arms over the head, arch back. Shor sang na hondokpiro, bend forward. Khutto floor da thambiyo. Khongi nakanda. Fingers to line da lehenbiyo. Khongdon maton mayamga. Inhale, left foot back. Oyi khudo leibak ta thengani ko. Duga mathakta yengkhatpiyo. Short thingbiro. Aduga straight line da lakpiro. Push up position da. Koka khuninga body ga chapmanaba line da. Exhale, knees down, thabak floor da laani, makhada thangdarani. Inhaling, body do slide the biro forward, arch up, khonga hips ka floor da dum laigani ko. Exhale, inverted V position. Si kai haina su khangnei, mountain position haina su khangnei ko. Oyi khongdo khut anigi karakta thangjanbiro. Khuga toes kado line chapmanna lehenbigadaba. Khudo khongdongi matonda kakhalakpa yate ko minlai. Aduga shor sang na hondoga
ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ stretch up bring the arms straight up over the head and arch back exhale drop the arms down next to the side and relax or namaste ꯍꯧꯖꯤꯛ round ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯠꯀ ꯑꯣꯏꯒ round ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ round ꯑꯅꯤꯗ inhaling arch up ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯣ forward bend ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯈꯨꯗꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯁꯣꯔ ꯊꯤꯡꯉꯣ push up positionꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯈꯨ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯡꯗꯕꯤꯔꯛꯑꯣ chest on the floor ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯟꯕꯤꯔꯣ arch back mini cobra pose ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ exhale ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯣ inverted V position ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ exhale ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯣ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯒ stretch ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ arch back ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯣ namaste ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ namaste ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ arch back ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛ bend forward ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯣꯔ ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛ push up positionꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯅꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯥꯛꯇꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯦ body slide ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ forward ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ inverted V ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ left leg forward ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯣ right leg forward ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ arch back Khurumjari Namaste round ani loire sor honjallo amu hondokpiro namaste sor sangno honjallo arch back sor sangno hondo'o forward bend makhada kuntara'ani sor sangno honjallo yetki khongdo amu puthokpiro look up mathukta yengkhakpiro sor thingbiro push up position da lakpiro sor do mu hondo'oga khu ani do makhada lebak makhada puthara'ani thabak do lebak makhada puthara'ani sor sangna honjalaga body do slide tawbiro floor da mathukta yengkhakpiyo sor sangna mu hondo'oga inverted V position da la'o sor sangna mu honjalaga yetki khongdo pukhala'ani mathukta yengo in between hands sor hondo'o oigi khongdo thangjallo'o sor sangna honjallo amuk aduga stretch tawthokpiro arch tawbiro sor hondo'o namaste sor amuk honjallo sor hondo'o khut ani do pusanara'ani namaste sor sangna amuk honjallo stretch up sor sangna hondo'o forward bend sor sangna honjalaga oigi khongdo maningda puthora'ani mathakta yengkhatlo
Short ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯗ push up positionꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯣ knees down chest and forehead ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯦꯡꯒꯅꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯣ slide up arch sore sang hondo inverted V sore sang namu honjalaga oi khongdumu khut ani karakta pushan biro in step yet ki khongduna in step sore sang hondo oga yet ki khongdumu pushan minaro oi khongmanaita aduga sore sang honjalaga stretch up arch sore sang hondo'o namaste music round ahum loireko round mari amuk tawbiro exhale namaste inhale arch up exhale forward bend inhale step your right foot back look up retain your breath push up position exhale knees chest forehead on the ground inhale arch up exhale inverted V inhale step your right foot forward exhaling left foot forward inhale arch up stretch exhale namaste inhale exhale namaste inhale arch up exhale forward bend inhale left leg back look up retain your breath push up position exhale knees chest forehead on the ground inhale slide up arch exhale inverted V inhaling left foot forward exhale right foot forward inhaling stretch up arch exhale namaste inhale exhale namaste sore sang honjalo tiktok piro tingtok piro isa loinamag sore sang hondo makhada kumtharo forward bend sore sang honjalaga yet ki khongdu maningda puthok pirani mo sore thingbiro aduga push up position de lao sise fifth round niko exhale sore hondo knees down chest down sore honjalo arch back sore sang hondo piraga inverted V dala ani sigi position se yamna kanai akoi hamstring ke ka stretch to iko sore honjalo yet ki khongdo muk thangjala ani look up sore hondo piraga oi ki khongdo muk thangjala ani aduga sore sang honjalo stretch to piro
arch tꯧthokpiro. Namaste. Oigi khong amuk taurasi. Inhaling. Exhale, namaste. Sor sang na hunjalo, stretch tauthokpiro. Sor hondoga makhada forward bend lakpiro. Sor sang na hunjalo, oigi khong na maninda puthokpiro. Oigi khuldo leba makhada thengniko. Sor thingbiro, push up position da lakpiro. Chap manana line da lebiyo. Sor hondoga. Khu ani da makhada thenge, slide up taure. Sor honjale. Sor hondokpiro amuk inverted V. Sor sang na honjalo. Oigi khongdo thangjile'e. Sor sang na hondoga. Yetki khongdo thangjile'e. Sor sang na honjalo. Stretch up. Sor hondo'o. Namaste. Round mga loire ko husik last round taruk subasi taursi. Inhale, exhaling, namaste. Sor sang na honjalo, stretch tauthokpiro phasana. Sor sang na hondo'o, move forward, bend the lakpiro. Sor sang na honjalaga, yetki khongdo thangdokpire, mathakta yengkhatpiyo. Sor thingbiraga, push up position da lakpiro. Push up position da sor thingba kaunuko. Sor hondo'o, knees down, chest, forehead down. Sor honjalo, arch up. Sor sang na hondoga, inverted V position da lakpiro. Sor sang na honjalo, yetki khongdo khut ani karakta pushanbiro, mathakta yengkhatpiro. Sor sang na hondoga, oigi khongdo mo pushalo'o. Yetki khong manakta. Sor sang na honjalaga mo arch back. Sor hondo'o, namaste. Very good. Inhaling. Exhale, namaste. Sor sang na honjalaga, arch tawiro. Oigi khong thangdoktoiniko handakti, forward bend, exhale. Sor honjalo, oigi khongdo thangdokpiro, mathakta yengkhatpiro. Sor thingbiro, push up position da lakpiro. Sor hondokpiro, aduga khu ani da makhada. Leba makhada thingbiro, thabakto tapna puthabiro. Sor sang na honjalaga, slide up, arch back. Sor sang na hondokpiraga, inverted V position da lakpiro. Sor sang na honjalaga mo, oigi khongdo thangjinbiro, khut anigi karakta. Mathakta yengkhatpiyo. Sor sang na hondoga, yetki khongdo muk thangjalo'o. Oigi khong manakta. Sor sang na honjalaga, stretch tauthokpiro, arch back. Sor hondoga, namaste. 6th round completed. Yam nungaizare mayamda yengbibagi. Aduga kemta kaide Surya Namaskar music yamna advance oina tawba ngamdrasu adum practice tawbiyo pre-beginners workout mayamdi aina hapchabani yamna leiba yamna simple oiba exercise mayam ama hapkalakani aina mathangi video da ado mayamna yengbiyo yumda layersu office layersu adum kathenda imam yamna phamasu adum exercise tawba yai aduna yamna chamba yamna live exercise kalakani ado follow tawbiraga aigi video da yengaga subscribe tawbiyo aduga like tawbiyo aduga share tawbiyo mayam healthy oina isa fit oina leise. Thank you.
Khurumjari